Amakuru ariho kuri uyu munsi noneho no muri aya masaha amakuru ari kugenda acicikana hirya no hino nuko wa musore wanyu turahirwa Moses boss wa Motions, inzu ikora ibijyanye n'imideri Motions. Uyu mugabo rero nago yatezwe n'agatsiko k'amabandi gashaka kumwica, ahubwo imbwa ye yari afite ngo yaragiye ikina n'intama z'abaturanyi zari ziziritse aho ngaho, kubera ko arimo arubaka i Musanze. Yakinye n'intama zari ziziritse aho ngaho, intama zica ibiziriko zirukanyira mu rugo, abaturage bagira ngo iyo mbwa ishaka kubarira intama. Icyo bakoze niki, bafashe intama barayica. Akavideo rero nako kamaze kugera hanze kubera ko byabaje uwo mugabo none ajyana y'umujinya kuri kimbwa ye. Mu kujyana y'umujinya abaturage nawe baramwadukira baramena, ariko nyine yaje kwivuguruza ko yavuze ko yatewe n'agatsiko k'amabandi kandi ari abaturage bagize gutya bamusagariye bitewe nuko imbwa ye yari ikoze amakosa babonaga igenda nk'ishaka kurya intama zabo. Motions rero yanavuze yuko yahagaritse gukoresha ikijyanye n'imbuga nkoranyambaga. Mu mwaka ushize yaretse gukoresha Twitter, kuri ubu ngubu yavuze ko gukoresha Instagram bitagishoboka, ntago azongera kuyikoresha ukundi. Nayo makuru ahari rero